i borbo ba kul marganta di go gi won video public TikTok ora isi do view isi do like isi koy vara ig mir hali won TikTok konto no gon problème so be kene guni sey won konto wal bindi mir hali ni won konto shadow ban to inshallah hadda ne be kam ban gan won video di ni public do view do like songon won video isi do like isi do view makak video go ni kayim famana se har kain fo karanga te kangana aran wona konto mi en groupe zenora aram sintin kudo aran won video din de like ne so kama nchini kukande okay mashallah matakan di sonin ne won konto ra matanon ne nim cliquer ne benen akan go di soro di hinzarin din mon won konto ne man tashe mise à jour ni dia soro hinzino din tam se mise à jour manu go di ne o kan se da se nim cliquer din cliquer nim kanum furna kan di neo parameter alhalo nim karabo so din karabo mu candi ka neo nan kan di gidan se hal gandi neo na yim sai igi sai dan an sa ga neo nim klika bo atin so en même temps din klika bo atin nim ka neo na ka gidan se refresh you for you feed neo nim klika bo atin so din klika bo atin gida kan se mo har ya tin nim ka nim hantum nim na ne na ka dan se continue then nim ka neo na ka dan se refresh nigi da ga hayon sa yacine da kan ne sai mo har yacin nim kanum ko sai wone o kulu marganta bo yacin matakan cin ne gogdi so din ko sai bo yacin mataron ne ten nim kanum nan submit yacin to inshallah din wone ten wona page for you igana refresh hay kulkan da ka bon so nigi dika ko vara inshallah matakan cin nigi te kan ten ne mo regina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dir ko te video ra ne do fahme ne do bere ton tom sunye de video like ya de video partager am ko yi won ya fosne do kanga nan bora kul marganta am diwane imna fanda